Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Opole ripanguluta Abi Dzar ia angkai riporio ripongallahu subhanahu wa ta'ala. Qala qultu ya Rasulullah awsani. Maka dia Abu Dzar riolona Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, surona pengallahu subhanahu wa ta'ala awsani wiringa nasihat, ya betongan nasihati kak, ya nasihati kak, ya. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar, engkalalu ki mitau Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ra'sul amri kulli. Majabu yaitu ami terangir Allah subhanahu wa ta'ala ra'sul amri kulli, apo ngenai sinin nasi wasiwai. Kultu maka desi Abu Dzar, ya Rasulullah sidani tambah mupi ya Rasulullah. Qala berkata si Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitilawatil Quran. Kalau ko si mata baca aku ramal bina pengabau subhanahu wa ta'ala, fa innahu nurul laka fil ard. Majepu ia tu tahu nak puji baca ini aku ramal bina pengabau subhanahu wa ta'ala nurul laka, ya. Majepu itu baca aku ramu tu nurul laka fil ard, mencaji tajam cahaya risisimu rilino, wasakhra laka fis sama, makotor pe mencaji gedong tabungan rilangi fis sama, ya, mencaji gedong, ya simpanan, ya tabungan, rilangi. Rawahu Ibnu Hibban fi hadisi. Sining tama-tama melebihkan surah melebihkan angker yang masih dari pengabaw subhanahu wa ta'ala. Rilalana ya desa ewe angka dua nasihat melebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi ami taurangnya dari pengabaw subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Itaukir pengabaw subhanahu wa ta'ala pega kimonro. Itu majepu ami taurang dari pengallahu subhanahu wa ta'ala ra'su kullu amri apongan nai sinin nasiwa-siwa. Yang kedua ia naritu tau angkai si mata baca aku orang melebih na pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak tau na puji baca aku rangi ia tu matu baca aku rangi mencaji nurun tajam rilino, tajang risisina ribet tutuona rilino, makotor pe mancaji gedong, ya mancaji pak berseng risisina rilangi, ya mancaji simpanan, ya tabungan mati. Ini nama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran, baca Al-Quran, majepu baca Al-Quran mati mencaji syafaat riasuri monrina
Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yardah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.